Halo paralok bro, setiap ke besok berkenan ni pi. Terkadang gawe ke video menimit tu namar kaspa pat katsan. Kidon ke biok sengau ya kasau kidon bamiok sengau mah ya kasau keren. Tengam tip kadon jing tuat ka fun jong no jong pi ne jong no namar utrai ru ulo de boong ba kabiang bet rei kidon ki biok sengau don ki bamiok sengau. Tengan cuba tai pi kendiat. Pej ai hane klik ni YouTube. Kena namar kaspa kalami hane pat katsan. Klik kena video. Hoi kami sengau isya. Kena ka phone jong ini we ba ro kami sengau. Te pe chane ngan batai pi. To shi kena ka video kum to. Pe ai hane setting. Anto ai setting. Pe chane po ma ne wa don klik breu ne audio track ne. Te klik ne. Klik ne hane English use. Hak phone jong pi ken pe chane udon apa English use te ne kham hajrong. Ai hane yo sengau nam. Stulut ikcing ya jus Pej kembar. le yo sengau mata. Deitan tu kada juga tu tai. Pej ai to nomor kidon be sengau kidon bang sengau ya ga sukran bagau. Te shu ai bej hato. Oh basam. Tapi ai to kan sa Tu ya taro. sa yo sengau ya kasama. Oh dep. Te tang tahi ku blai sibon. Te sa pej bahaya to go bang ala dap Ngapa? kai ti tang Berkipsah tahi. pai.